gadus Naturalis, kā šis preparāts darbojās. Es centīšos iztulkot, lai nepazaudējat domu, un ļoti, ļoti aicinu visus, kam ir kādi jautājumi, jo nav lielāku speciālistu kā tie, kas mums šodien viesojās, lai varētu uzdot tos jautājumus, uz kuriem jūs gribat saņemt atbildi. Ierakstu prezentāciju etiķete, kāda ir reģistrēta Latvijā, plus mani apkopoti komentāri šīs dienas webināram, jūs visu to saņemsiet e-pastā uz to e-pastiņu, ko jūs esat norādījuši. Hello, Dino. Hi, Dustin. Hi. Floor is yours. Please introduce by yourself, and we can start. Right. Sorry, I had this problem with the connection. I couldn't hear you and speak as well. So thanks, Dasha, for this invitation, for the opportunity to give us to talk about our products and the products we are developing together. As BioGuard, we are in the market since a couple of years. A little bit stop, because I tried to translate. Tātad Dino kungs, Dino Reina, iepazīstina ar sevi un saka, ka ļoti viņš priecājas par to, ka mēs esam izrādījuši interesi vairāk uzzināt par Naturalis. Okay? Great. As BioGuard, we are in the market thanks to Agrimatco in Latvia since some years. The first product was Isonet Z on blackcurrant application. Now, since last year, we are in the market with Naturalis, our bioinsecticides. Tātad ražotājs BioGuard jau ir mūsu sadarbības partneris jau vairākus gadus, un Naturalis bija pirmais preparāts, kas tika Latvijā piereģistrēts. Nu, jau ir arī otrs, bet tas vairāk interesēs ābeļu un upeņu ēkšķogu jāņogu audzētājus, Isonet Z. Okay? And as a supplier and as a partner of Agrimatco and us in particular, we are grateful to introduce again the product and speak and talk about more in detail about the application of the product, thanks to our colleague Edith Ladurner, our specialist on microbials, and she will talk about Naturalis and general application of the product and more in details regarding the application in field of the most important crops you have in Latvia. Tātad šoreiz pirmo reizi mums ir uzaicināts ciemiņš, ka Edite, it's right, Edite? Edite. It's a very Latvian name, Edite, kas ir mikrobiologs, kas varēs pastāstīt vairāk par niansēm tieši uz lietošanu, par Naturalis, kā tas ir uz lauka, par tām niansēm, kuras ir jāievēro, lai preparāts maksimāli efektīvi strādātu. Okay. Please, Edith. So, I am Edith. I will share now my screen. Jā, so therefore, please atvērsies prezentācija. Stop me because I cannot see when you raise hands. Just stop me when you need to translate, okay? Jā, viņi saka, ka tā brīdī, kad lai varētu iztulkot, lai es viņu apstādinu. Edith, considering that you don't see her every 2-3 slides, so if you consider complicated one slide, stop and Dasha can translate. So for this reason, maybe I will pass some complicated slides, okay? Es jau sākotnēji atvainojos par to, ka es neesmu tulks, bet es palīdzēšu jums aiznest pamat ideju, un ja ir kādi precizējoši, tad lūdzu vai nu rakstiet čatā, vai kā mēs tos jautājumus mēs neveiksim, kamēr mēs uz viņiem negūsim atbildi, vai arī iedosim viņiem kā mājas darbu. Okay, I will start. So, first, a general
presentation of Naturalis and what we have to take care of to get the best performance. Jā, tātad, lai iegūtu maksimālo efektu, mēs sāksim ar šo te pamatu par Naturalis. Jā, tā kā paši atslēgas momenti, kas būtu jāzina. So, Naturalis, the product was authorized in Italy already in 2000. So it's many, many years that we are selling it. And the active substance is this Beauveria bassiana strain 80cc7404. And always remember, with microbial products, the important thing is the strain and not the species, because every strain has different characteristics. And in fact, for registration, you need the approval for the strain. It is not enough to authorize only the species of the fungus or the entomopathogen or the virus or whatever you want to use. Tātad Naturalis ir no Itālijas jau, Itālijā reģistrēts jau 2000. gadā. Tātad jau 25 gadus ir labi pazīstams Eiropā. Un tātad aktīvā viela ir sēņu sporas, Beauveria bassiana cēls. Un šie te celmi mēdz būt dažādi, un to ietekme uz kaitēkļiem arī var būt dažāda, gan ātruma ziņā, gan gan veida, kādā veidā tas iedarbojās. Tādēļ celms ir ļoti būtisks, šis te ATCC 74070. Yes. So the most interesting thing about Naturalis, obviously, is that it does not have any pre-harvest interval, and there is no maximum residue level required, so we can use it close to harvest. And at least in Italy, it is not classified. So you may have some differences among countries, but in general, it's a microbe and it's considered safe. Parasti darbīgām vielām ir kāda bīstamības klasifikācija, Naturalisam šādas te nav. Bet būtiska lieta, kas ir jāņem vērā, kad Naturalisam nav atliekvielu, tam nav nogaidīšanas laika, līdz ar to mēs varam to lietot ļoti tuvu ražas novākšanas laikam. And yeah, the shelf life of the product is 1 year at room temperature, but we are working on the extension of the shelf life to 2 years refrigerated. That's just for internal information. Jā, tātad etiķetē jūs redzēsiet, kad ir 1 gads derīguma termiņš, uzglabājot istabas temperatūrā Naturalis 20-25 grādu Celzija. Savukārt tiek turpināts, varbūt, kad būs pārreģistrācija, jo ir jau zināms un pārbaudīts, ka 2 gadus derīguma termiņu var neatvērtam iepakojumam, ja tas tiek uzglabāts leduskapī. Refrigerated temperature means 5 degrees, not lower, okay? Yeah, don't freeze the product. Jā, un noteikti jāievēro, ka nedrīkst produktus sasaldēt. Leduskapja temperatūra ir domāta 5 grādi un ne zemāka. Okay, so let's go a little bit to the product. We have been marketing Naturalis for many, many years already in many countries, also in Northern Africa. Latvia, we can't find in Latvia. I didn't put the bottle yet. Sorry about that. And Lithuania also. Yeah, I need to change. Tātad šeit jūs varat bildītē redzēt, ka jau ļoti daudzus gadus veiksmīgi tiek Naturalis piedāvāts daudzās Eiropas Savienības valstīs un arī ārpus Eiropas Savienības. And obviously the most interesting targets are mites, whiteflies and thrips. So mites, especially spider mites. Jā, tātad pamatkaitēkļi, uz kuram Naturalis strādā visspēcīgāk, ir dažādas ērces, baldblusiņas un tripši un tīklērces. But we also have other targets depending on the species, like aphids, fruit flies, wireworms. We will go into this later.
Jā, mēs vēl runāsim, ir arī par citiem, ir par laputīm, arī ietekmi uz laputīm, uz drātstāpiem, jeb sprakšķu kāpuriem. And the interesting thing about this Beauveria bassiana strain is that it can attack not only one stage, for example, in mites, our strain can attack eggs, young instars, and adults, so all developmental stages. Jā, tas, kas ir būtiski, ka šis cauns, kas ir naturālis darbīgā viela, viņam ir ietekme uz dažādām attīstības kaitēkļu, dažādām attīstības stadijām, gan uz olu, gan uz kāpuru staduru, gan uz pieaugušo. So the primary mode of action of naturalis is the one typical of entomopathogenic fungi. So in the product, you have the conidiospores, which are sprayed on the vegetation. Then the spores adhere to the cuticle of the pest, or because you spray it directly, or because they walk, they crawl over it. Then you have the germination of the spore. The fungus produces cuticle degrading enzymes and penetrates inside the host. Then it grows inside the host, proliferates, and at the end you even can have external sporulation. Jā, tātad šeit ir parādīts primāri, kāds ir iedarbības veids, un tas ir kontakta iedarbības veids. Tiek uzsmidzinātas sporas, šī gadījumā šīs te ir konīdijas sporas, pēc tam sporas pieķerās kaitēklim, pēc tam šīs te sporas sāk dīgt un kas ražo enzīmus, kas noārda kaitēklim kutikulu un izdala proteāzi, lipāzi un hipenāzi. Pēc tam tiek šīs te hifas iespiežās kaitēklī iekšā, sāk augt micēlijas kaitēklī, un pēc tam notiek ārēja sporulācija un atkal izdalās šīs te sporas. So usually, obviously, this takes a little bit of time, no? And therefore the host, the pest, does not die immediately, like with a knockdown insecticide, like a pyrethroid. It takes a few days. And what you can see at the end in the field is these dehydrated dead insects. Why? Because the penetration hyphae make pores in the cuticle. So the insect loses water, or the mite loses water, and then it dies. So this is the thing that you will usually see after application with naturalis. So dead, dry bodies. Jā, tas, kas mūsu šim te saimnieka organismam, jeb kaitēklim, tātad ir dažādi veidi, kā uz viņu naturalis iedarbojās, bet tas galvenais veids, kā mēs viņu redzam uz lauka, ir tas, kad šīs te sēņu micelis ieaugot izraisa kutikulā, tad apvalkā kaitēkļa spraugas, pa kurām viņi zaudē mitrumu. Un mēs viņus redzam kā šos te tumšos kaitēkļus, kuri ir tā kā sažuvuši. Un vēl jāņem vērā, kad nav šis te knockdown efekts, kā piemēram pirotroīdiem. Ja, tātad ir vajadzīgas 3 līdz 5 dienas, līdz preparāts pilnībā parāda sevi, un uzreiz jūs tai pašā apstrādes dienā efektu neredzēsiet. When we go on the internet and we write Beauveria bassiana, we always see these beautiful pictures, no? With all the fungus growing outside of the host. This obviously can be observed easily in the laboratory if I create conditions of very high humidity, but it's difficult to see it in the field. You can observe it, for example, on flowers and ornamentals, where in the greenhouse you have high humidity, no? So it can happen that you spray with naturalis and you find all these white flies with the white fungus growing out. But usually in the field, you don't see it. So don't expect to see this.
Jā, ja mēs ierakstītu Google meklētājā šo te darbīgo vielu Naturalis, tad mēs redzētu šādu brīnišķīgu fotogrāfiju, kur ir tā kā sēnes apauguši, izveidojuši micēliju, bet parasti uz lauka mēs to neredzam. To mēs varam redzēt mikroskopā, šo te ārējo sporulāciju. So obviously, if I take this dry aphid here and then I put it in humidity conditions, I will see Beauveria growing out of the aphid. Jā, ja mēs šo te saslimušo, varētu tā teikt, kaitēkli novietotu mitrā vidē, tad mēs varētu redzēt, kā šīs konīdijas aug. So this of the strains I already talked. There are a few important points. Sometimes people think if I use Beauveria bassiana, entomopathogenic fungi, very, very complicated. But it's not complicated. It's very easy. Tātad šeit ir daži atslēgas momenti, kas ir jāņem vērā. Reizēm cilvēki domā, ka šie te mikrobioloģiskie produkti ir ļoti, preparāti ir ļoti komplicēti, ļoti sarežģīti, bet īstenībā tā nav. Un viņi pastāstīs galvenās lietas, kas ir jāņem vērā. I just have to remember the primary mode of action, which is by contact. It's not systemic, it's not translaminar, it's contact. Jā, pirmā lieta, kas ir jāatcerās, tas, kad preparāts ir pieskaras iedarbības, jeb kontakta iedarbības, tam nav sistēmiska pārvietošanās augā vai arī translamināri, kas nokļūst uz lapas apakšpusi, arī tā Naturalis nestrādā. So therefore, I have to make sure that I cover all the plant parts where my target pest is living. If we talk about whiteflies and mites, they are underneath the surface of the leaf. So I need to get the product also there. Jā, ja mēs runājam par baltblusiņu un tīklēci, tad viņa mēdz noslēpties lapas apakšpusē. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai būtu šo te invadēto, kas ir ar kaitēkļiem auga daļu pārklājums. Tātad jābūt ļoti labam pārklājumam. What about surfactant? The formulation of Naturalis is an oil dispersion. So it's already in the formulation. There is no need to add something. Thank you. Es prasīju, kā tad ir parasti preparātiem, kuriem vajag labu pārklājumu, pievieno virsmas aktīvās vielas. Tad šeit jau ir pievienota un nav vajadzīgs pievienot papildus virsmas aktīvo vielu. Then, second point. Obviously, it takes a little bit of time to kill the pest. Therefore, I need to start applying the product when I see the first appearance of the pest on the crop. If I have all my leaves covered with mites and spider mites and I start treating, it's too late. I have to start at the beginning of the infestation. Otrais punkts attiecās uz to, kad ir vajadzīgs kāds laiks, lai Naturalis sāktu pilnībā sevi parādīt un darboties. Tādēļ mums ir svarīgi veikt apstrādi ar Naturalis, tiklīdz mēs pamanām pirmos kaitēkļus. Tātad pie pirmiem. Ja tad, kad jau mēs redzēsim, ka kaitēkļi ir gan lapas augšpusē, gan apakšpusē un redzēsim bojājums, tas ir daudz par vēlu jau. Then obviously I have to consider the biology of the pest, but I already talked about this. Mites and whiteflies, which are underneath the leaves, so I have to treat underneath the leaves. Jā, tātad trešais punkts attiecās, ka mums ir jāzina arī par mērķa kaitēkļu bioloģiju. Tas, ko jau teica, piemēram, par tīklērcēm un baltblusiņām, ka jāņem vērā, ka viņas dzīvojās lapas apakšpusē, un mums ir jātiek tur klāt. Kur katrs kaitēklis slēpjās. Then, if necessary, since mites and whiteflies can develop very quickly, also thrips, I will have to repeat my application. Usually, one application is not enough. Why? Because in 1 week, if we think lettuce or tomato plant, small plant, in 1 week, they grow a lot. So I have many new leaves. So I need to cover also these new leaves with Beauveria bassiana. Otherwise, Naturalis can not work on the new leaves.
Ceturtais punkts attiecās uz to, ka ir ļoti svarīgi atkārtot apstrādes, jo sākotnēji viens ir tas, ka kaitēkļi ļoti ātri attīstās, viņiem ir īs šis te attīstības cikls, līdz viņi nonāk atkal līdz jaunām olām, jauniem pieaugušiem īpatņiem. Un augi mums arī strauji aug. Jāatcerās, ka tam ir pieskaras iedarbība naturālisam. Augs sākotnēji tomāts vai salāts ir maziņš, bet pēc tam izaug un ir jaunas lapas, un tās mums atkal ir jāizsargā. Tādēļ ir svarīgi atkārtot smidzinājumi. And then obviously Naturalis is a fungus. So I have to pay attention of which fungicides I use. Some can be used in combination with Naturalis. With others, I have to pay attention and keep a time interval, but we have the compatibility charts and we are continuously updating those charts and they are available. I think Dino already sent it also to you. Yes. Jā, tātad pēdējais punkts attiecās uz savietojamību smidzinātājā, bāku maisījumā. Esiet uzmanīgi attiecībā, tā ir naturālis satur sēni, tādēļ esiet uzmanīgi savietojumos ar fungicīdiem. Papildus uzmanību. Es jums arī pievienošu šos te sadarības ar kādiem auga aizsardzības līdzekļiem un kādiem kukainīšiem jūs varat lietot kopā naturālis, lai būtu pilnībā skaidrs. Nav tā, ka nevar lietot ar nevienu fungicīdu, bet pievērsiet uzmanību. Fungicīdi liela daļa var nonāvēt sēnes, tādēļ efektivitāte naturālisam var kristies. Un ir jāskatās šīs te sadarības tabulas. So this is a long slide. I keep it short. Sometimes people think it is important that the humidity is high. When I spray with Naturalis, it is important that it is not too hot or not too cold. All these environmental conditions are not a problem for the spray on the crop because Naturalis and the pests interact close to the leaf surface, and there the humidity is always much higher than the ambient humidity. And the temperatures that are optimum for Naturalis are optimum also for the pests I want to kill. It's exactly the same temperature range. So this is not a problem. What I have to make sure is, again, cover everything perfectly, and in the environment, what reduces the level of spores present on the vegetations is UV light. It's not temperature, it's not humidity, as for all other plant protection products. And therefore, the recommendation is to repeat every 7 to 10 days. First of all, UV lights. Second, because the plant in 1 week can grow a lot. Tātad tie apstākļi, kas mums ir jāņem vērā, lietojot dažādus ķīmiskos auga aizsardzības līdzekļus, īstenībā šeit ir daudz viss vienkāršāk. Ja mēs runājam par temperatūru, tad tā ir tāda temperatūra optimāla naturālis darbībai, tāda pati, kā patīk kaitēkļiem, pret kuriem naturālis jūs lietojat. Tas, kā jau sēnē, viņai patīk arī mitrums, bet tas mitrums, ko izdala lapa, tas ir pilnīgi pietiekams, un nekāda speciāla mitrināšana tam nav vajadzīga. Vienīgais, kas ir jāņem vērā, tas, ko mēs teicām, labs pārklājums un atkārtot ik pēc 7–10 dienām. So, this is just an example of 2 trials, when I said that we have to start treating at the beginning of the infestation. These are 2 trials that were performed against whiteflies on watermelon. On the left side, they started with the spray very early, almost no whiteflies present. On the right side, they started when there were already 80 whiteflies per leaf. So huge population. On the left side, low initial infestation, very good efficacy of Naturalis, 91%. Right side, population already big, efficacy of Naturalis much lower, because it's not knocked down
it takes a little bit of time. Therefore, important to start at onset of infestation. Tātad šeit ir divu izmēģinājumu rezultāti, un kreisajā pusē tātad šeit ir runa par baldblusiņām ārbūzos, ja, un kreisā pusītē mēs redzam, ka sākotnēji 14. aprīlī nav bijušas šīs te baldblusiņas, un ir veiktas jau pirmā apstrāde. Jūs redzat 3 zaļas bultiņas kreisajā pusītē, augšpusītē, ja, kad ir bijušas 3 apstrādes. Un, ja kontrolē ir apmēram, jūs redzat, cik augsts infekcijas līmenis šeit melnajai svītriņai. Savukārt zaļā, kas ir naturalis apstrādes, šīs te 3 apstrādes, 100 ml uz 100 litriem ūdens, ir devušas 91% efektivitāti. Tas ir 26 dienas pēc pēdējās apstrādes ir veikta šī te uzskaita, ja? Tātad 91% efektivitāti. Bet labajā pusē, ja infekcijas līmenis ar baldblusiņu jau ir bijis gana augsts, un tad ir lietots naturalis 2 reizes, tad mēs redzam, ka efektivitāti tik augstu sasniegt nevar. Tā ir tikai 43%, 14 dienas pēc pēdējās apstrādes. Tātad svarīgi ir saulaicīgi apstrādāt. Trips are obviously a little bit more complicated to control than mites and whiteflies, but this is due to their biology. Trips have stages that are above ground. So when I make a foliar application of naturalis, I can hit those stages, but they also have at the same time stages, pupae and prepupae, that are in the soil. So obviously if I apply a foliar spray, I cannot kill those that are in the soil, and therefore it's more difficult. And then trips have a very short life cycle, so very quickly reproduction cycle. And the larvae and the adults, so the ones that are above ground, unfortunately, they usually hide inside the flowers. So if I have a very closed flower, like for example a strawberry flower, it's more difficult to get the spores where the trips are hiding than, for example, a cucumber flower. So trips more difficult, not impossible, but more difficult than whiteflies and mites. Tātad runa par tripsi un viņa bioloģiju, un tripsis ir daudz grūtāk ierobežot nekā ērces un baldblusiņas, tieši tā iemesla dēļ, kad tur, kur schēmiņa ir ar tripša attīstības stadijām, ir tas, kas ir kūniņu stadija, tā atrodas augsnē, un līdz ar to naturalis nevar viņas ierobežot. Savukārt olas tiek dētas lapu audos, un arī tas ir moments, kad viņām nevar tikt klāt ar naturalisu. Tātad paliek šīs pārējās attīstības stadijas, kas ir auga, kad ir iespējams tikt klāt ar naturalis apstrādājot. Pie tam vēl arī jāņem vērā, kad reizēm tripši slēpjās arī ziedos, ja, tas arī apgrūtina. Tas, kad viņiem ir ļoti ātra šī te savairošanās, ja, tas ir viss attīstības posms var notikt 2 nedēļās pie 25 grādiem Celzija, un mātītes vairojās bezdzimuma ceļā, un jā, tas ir arī tas iemesls, bet tas nav neiespējami. Jā, ir grūtāk ar tripsi, bet nav neiespējami. This is just an example, trials. This is a summary across 4 trials conducted in Italy against trips on cucumber. Cucumber flower is big, very easy to get the product inside the flower. And in fact, you see we have very good efficacy with naturalis, 1.5 liters per hectare, 2 applications, compared to the chemical standard, which in this case was spinosad, laser, always 2 applications. Jā, šis piemērs ir par gurķi.
kuram tiek ierobežots tripsis, un te var redzēt, ka tas gurķa zieds ir ļoti atvērts, un līdz ar to ir salīdzinoši viegli tikt klāt ar naturālisu. Un efektivitāte ar 2 apstrādēm, apstrādājot ar 1,5 litru uz hektāru, tad gurķos tripsi var ierobežot līdz 75% efektivitāti sasniegt. Šeit ir salīdzināts ar spinosādu, kuram ir arī 2 apstrādes bijušas, un efektivitāte ir 85% iegūta. But spinosad also is biological. Yeah, but on cucumber, not a lot of products you can use because you have flowers, fruit. So very complicated to treat when you have both the flowers and the fruit there, because you have to harvest also, no? Jā. So. Es prasīju, kāpēc kā ķīmiskais standarts tiek izmantots spinosats, kas Latvijā reģistrēts ir Tracer brenda nosaukums, kad tas jau arī ir bioloģiskas izcelsmes. Viņi saka, ka tas ir tāda iemesla dēļ, kad ļoti grūti ir atrast piemērotus preparātus tripša ierobežošanai, jo gurķim vienlaicīgi ir gan ziedi, gan augļi. Another target, which I don't know if is of interest for your country, where we had very nice results in Italy and also in France and other countries, is the lettuce aphid, Nasonova ribis nigri, because as you may know, we produce a lot of baby leaf lettuce, which is the one that goes in the bags in the supermarket, which have to be clean and which have to be without residues. And so, this aphid, especially on the baby leaf, is very exposed also to the treatment. So it's not like with other aphids, which roll the leaf and then they are inside the leaf and you cannot reach them anymore with a contact spray. This aphid is more exposed, and as you can see, 1 liter per hectare, naturalis, very nice results. Tātad šeit ir runa par salātiem, par tādiem salātiem nevis, kas veido galviņu un kur laputas var noslēpties, bet tādām kā baby lapiņām, jā, tādiem salātiem var sasniegt 79% ar naturālis efektivitāti pret laputīm, ar 2-3 apstrādēm, lietojot 1 litru uz hektāru. Ir ļoti svarīgi, kad arī salātam ir īsa veģetācija un nav pārāk daudz līdzekļu, ko varētu lietot pret laputīm, tā, lai nebūtu nogaidīšanas laika un drīz salāts var nonākt uz plaukta un viņā nav laputis, lai salāts būtu tīrs. And here the chemical standard was either lambda-cyhalothrin or acetamiprid, depending on the trial. Jā, šeit ir standarts salīdzināts pret ķīmisko standartu, kur ir sasniegts pret laputīm 86%, un atkarībā no izmēģinājumiem citur ir lietots karatezeon, ko mēs pazīstam, lambda-cyhalotrīns, un citos izmēģinājumos ir acetamiprīds, kas ir sistēmiskas iedarbības preparāts. I think one of the targets that maybe you use naturalis most is the 2-spotted spider mite on strawberries and other berries. And also here, an example of 2 trials, one conducted in 2018, 2019 on open field strawberry. As you can see, they started treating when there was a medium population level at the beginning. So there were already around 100 eggs and mites per 25 leaves. So that's not very low, but still there were already some. But as against mites, here you can see very nice result with naturalis at 0.75 liters per hectare. So the light green columns, and 1 liter per hectare, the dark green columns. And the standard in these cases was Exitiazox, which is an acaricide, which also has translaminar action. Jā, tātad šis izmēģinājums ir par tīklērci un tīklērces ierobežošana zemenēs, atklātā laukā,
tad, kad par pamatu ir bijis vidējs līmenis šo te tīklērču 100 olas vai pašas pieaugušie īpatņi uz 25 lapām, tad mēs redzam šos te divus izmēģinājumus 2018. gada un 19. gada. Pelēkais lauciņš ir neapstrādāts, tātad kontrole, un gaiši zaļais ir lielisks efekts, kas ir naturalis ar 0,75 litri uz hektāru ar 4 apstrādēm, un var iegūt pat efektivitāti uz 82–96%. Un kā salīdzinājumā šis te sarkanais ķīmiskais preparāts standarts, tas ir Matakār, mums tāds nav reģistrēts, bet tas ir translaminārs akarecīds, tātad pret ērcēm, kas spēj pārvietoties arī uz lapas apakšpusi. Un tam savukārt ir efektivitāte 99% bijis šajā izmēģinājumā. Obviously, the two-spotted spider mite can be present also on other small berries, like raspberry. And here I put 2 examples. I do not go into the detail, just to let you know that we have the trials. And again, if you start at the beginning of the infestation, Naturalis shows very nice efficacy. And against mites, also with 1 liter, even 0.75 if the infestation is really low, I can get good results with no dose response effect. Tātad šis ir tīklērces ierobežošana avenēs, un te ir izmēģinājumi, kur ir dažādas devas naturalis lietotas no 0,75 līdz 1,5 litram uz hektāru, un ja saulaicīgi, tā labajā pusītē schēma parāda, kamēr vēl nav augsts kaitēkļu līmenis, nav ļoti daudz šo kaitēkļu, lieliski var ar naturalis apstrādēm var noturēt, lai kaitēkļi nesavairotos. Un te kā kontrols, kā ķīmiskais preparāts ir izmantots Vertimeks, kas ir abemaktīns, un labajā pusītē savukārt ir Milbeknoks, kas arī ir akrecīts, varētu būt arī drīzumā Latvijā reģistrēts. Tas ir izmantots kā kontroli, bet jūs redzat, ka kontroli, kas ir sarkanais, nav tas naturalis apstrādes, kas mums ir zaļā, violetā un zilā svītriņa, ir ļoti, ļoti tuvu, tātad līdzvērtīgi šiem ķīmiskajiem preparātiem. This one, I don't know, is it a problem in Latvia, tomato russet mite? Not so. Not so. Just to let you know, Naturalis works also against tomato russet mite. Jā, naturalis ir reģistrēts arī tomātiem, un arī tomātos ir ērces, un šeit ir izmēģinājums pār ērču ierobežošanu tomātos. But here you can, oh, sorry. This is a typical mite of on Mediterranean greenhouses of tomato. So I don't think in the northern area could be a serious It's increasing a lot in Netherlands and in Germany in the greenhouses. In the greenhouses, exactly. In open field tomato, they have more Petranicus. Exactly, spider mites, red spider mites. Jā, tātad par šo te ērci, kas bija tomātos, tā ir ļoti izplatīta Vācijā, Nīderlandē tieši siltumnīcas tomātiem. Okay. Obviously, I don't know if you use a lot of beneficial insects in your country. In greenhouses, yes. In greenhouses. This is just to let you know that obviously you can perfectly use Naturalis in combination with beneficials because it is safe to most of the beneficials. And just today we updated the selectivity chart, and she will be sent to Dino, and Dino then will forward it to you because we added some new beneficial insect studies on this. In this trial, it was again carried out against Tetranicus otice on strawberry. What did they do? This is logarithmic scale
pay attention. This is just to show you the difference. So the black line is the untreated control. At the end of the trial period, there were more than 1,500 mites per 50 leaf in the untreated control. The gray line is application of only Naturalis, very good control. At the end of the trial period, 100 mites per 50 leaves. In combination with Phytoceolus pessimilis, the predator of Tetranicus, so 2 releases of Phytoceolus and 4 applications of Naturalis, at the end the crop was practically clean, only 2 mites per 50 leaves. Tātad šis slaids mums stāsta par tīklēces ierobežošanu zemenēs. In greenhouse, yes? This was conducted in a greenhouse, yes. Jā, tātad šī ir siltumnīcā rezultāti, un kā var Naturalis lieliski kombinējās ar dažādām plēsējērcēm. Un tad šai diagrammā melnā svītriņa mums būs neapstrādāts, un mēs redzam, cik augsts līmenis 1500 ērces uz 50 lapām. Savukārt, pelēkā svītriņa ir tīri Naturalis 4 reizes apstrādāts ar Naturalis, un tad, kad tika veikta uzskaita 29. dienā no pirmās dienas, kā tika apstrādāts, tad ir 100 ērces uzskaitītas. Savukārt, ja mēs Naturalis lietojam pamīšus ar plēsējērcēm, tad praktiski augi ir atbrīvoti no ērcēm un ir 2 ērces uz 50 lapām. Okay, again, we have the chart, the list. So this is available. This has been updated today, and we will send you the new version where you find all the beneficial insects and the potential effects of Naturalis on them. But in general, it's very safe. Also to honeybees and bumblebees, no problems. Tātad šis slaidiņš mums parāda par to, ko mēs pievienosim arī jums e-pastos. Tātad tā ir informācija par Naturalis sadarību ar labvēlīgajiem kukaiņiem. Un tur ļoti skaidri viss ir parādīts par to, ka tas ir drošs un gan bitēm, gan kamenēm, gan arī plēsējērcēm. Un mēs sagaidīsim no Dino jauno update, kur viņi regulāri papildina ar šiem te derīgajiem kukaiņiem, un tad arī nosūtīsim jums. Concerning tank mixture, with many insecticides and acaricides, you can apply Naturalis in tank mixture without any problem. So let's say your infestation has already started in the greenhouse, no? And you arrived a little bit late. You can also do a first spray by applying Naturalis in tank mix with a knockdown product, knockdown acaricide, and then follow up only with Naturalis to keep the population low. Tātad Naturalis lieliski sadar kopā ar lielāko daļu dažādiem insekticīdiem un akaricīdiem. Un tas, kā viņi iesaka, kādu pirmo šo smidzinājumu veikt Naturalis lietojot kopā ar kādu insekticīdu vai akaricīdu, kam ir knockdown efekts, kas uzreiz tūlītēji, un pēc tam turpināt apstrādes ar Naturalis, lai noturētu šos te kaitēkļus tādā zemā līmenī, lai viņi nenodara kaitējumu. Un arī šo te failu ar sadarībām nosūtīšu, pievienošu klāt uz e-pastiņiem. The most dangerous is mix with fungicides. Exactly. And also tank cleaning is very important before. Yes, but as you can see here, there are also some green ones. That means that some fungicides you can also mix with Naturalis. But you have to pay attention, because otherwise you lose your money if you apply let's say Captan in tank mixture with Naturalis. No good idea, because Naturalis will be killed. Jā, un mēs nevaram aizmirst, ka Naturalis ir sēne,
un tāpēc tā būtiskākā uzmanība ir jāpievērš, un arī šī tabula ir vairāk vērsta uz to tieši fungicīdus, ar kuriem fungicīdiem var lietot kopā, un šeit jūs redzat arī tādus dzeltenus lauciņus, kur norādīts, ka var maisīt kopā, bet tūlītās tas maisījums ir arī jāizlieto, un šeit ir norādīts, kādu tad koncentrācijas fungicīds drīkst būt. Un arī, ja jūs esat lietojuši smidzinātājā fungicīdu, tad ir ļoti svarīgi to rūpīgi izskalot, lai nepaliek pesticīdu atliekas, kas var nogalināt naturālis sēnes un sēņu sporas, un preparāts nestrādās tik efektīvi. And we are also doing now studies because some fungicides, it's enough if you keep 1 day time interval. Some others, the effect is much longer. So we are now doing all the studies to see also the persistence of the negative action of the fungicide on naturalis. As a general rule, try to keep at least 3 to 4 days distance between fungicide spray and naturalis spray. Arī šī tabuliņā, te nevar tā redzēt, bet ir vēl viena kolona, pēdējā kolona, kur ir norādīts preparātiem, cik daudz ir jāievēro intervāls starp naturalis smidzinājumu un fungicīdu smidzinājumu, cik dienas. Parasti tās ir 3 līdz 5, ja, kad jūs varat atkal lietot. Okay, so this is the general part. Obviously, the advantages are clear, no? It's very interesting as a tool in integrated crop protection strategies because we all have the residue issues, we all have the resistance issues to the chemicals. So therefore, naturalis is very interesting. It does not have any pre-harvest interval, no maximum residue level, so I can also apply it close to harvest. This is also a big advantage. And obviously it's allowed for use in organic farming. Jā, tātad, šeit tās pamatie iegūmi kādi ir, kad naturalis ir insektu akaricīds ar unikālu iedarbības mehānismu, kas ir pilnīgi atšķirīgs no ķīmiskajiem līdzekļiem. Lielisks rezistences stratēģijā, ja, lai pārvarētu šo te rezistenci, kas veidojās, kad preparāti vairs nestrādā, kad pret viņiem veidojās pieredums. Tie ir ideāli partneri arī integrētās kaitēkļu apkarošanas stratēģijā. Tas ir drošs aputeksnētājiem, nav nogaidīšanas laika, nav nekādas bīstamības ne cilvēkam, ne arī videi, un naturalis var lietot arī bioloģiski certificētās saimniecībās. So this would be the general part. If there are questions, we can make now, or otherwise I continue with maybe the I read the chat and maybe we can find some questions. I don't know. We will see. Otherwise at the end. Jā, tātad šī ir pirmā daļa, kas attiecās uz tādiem principiāliem jautājumiem par to, kā preparāts strādā. Un te ir jautājums, cik lielas sprauslas jālieto naturalis smidzināšanai vai dara fungicīdu sprauslas, ja mēs gribam maksimāli noklāt virsmu. The question is regarding the nozzles of sprayer. It's okay to use the same as for fungicides, or which you recommend to let we can cover maximally plant? No, just normal conventional spray equipment is fine. No need to change anything. But if they usually for fungicides, we use very good nozzles that the coverage of the plant will be very, very good. This is important also for naturalis. Jā, tātad jebkuras nav nekādas speciālas prasības attiecībā par sprauslām, jebkuras sprauslas, ar kurām smidzinot jūs varat maksimāli noklāt augu, tās arī varētu būt arī fungicīdiem lietojamas. Tas ir pats galvenais, lai augs maksimāli ir noklāts. Tāpēc ir jāņem vērā arī patērētais ūdens daudzums, ir etiķetē norādīts katrai kultūrai. Nākamais
Dace pajautā lūdzu, pret kuru tieši nasonovija paveidu naturalis ir efektīvs. Pret nas vai nas 0 vai nas 1. The question is regarding nasovania, to which its naturalis is effective for nas 0 or nas 1. Do you understand the question? Nasonovia ribis nigri, the letters have it. I just try translate, but maybe we send you this question to email and you can find the answer. Yes. And we add that to emails. Okay. Tomātu rūzganā ērce ir ļoti bīstams kaitēklis, kas strauji izplatās citās valstīs un kuru mēs varam ievazāt ar importētajiem dekoratīvajiem augiem. Regarding mites for tomato, this is more comment that is one special mite, which is a very dangerous mite, and it's very quickly be as a problem for other countries, but the danger at the moment in Latvia not so, but we can import with ornamental plants, and as I understand, this is the same mite, which damage the tomato and also can damage ornamental plants. Yeah, better not importing mites. Jā, tātad šī rūzganā ērce Oculops lycopersici. It's a mite, but we are talking at the moment. Tā ir tā ērce, par ko tiek patreiz runāts, par rūzgano ērci, ja? Pēc cik ilga laika var laistīt augus siltumnīcā? If you treat with a naturalis, and after how many time you can buttering plants in greenhouse? Maybe it will be something like a rain. If you do above irrigation, above canopy. Yeah, I understand it will be from the top. Yeah, so the important thing is that the spray dries on the vegetation. After the like when you, naturalis, let's say you spray fungicide, you wait until the spray is dry, completely dry on the vegetation, and then you can irrigate from top, no? Naturalis, same. Yeah, the important thing is that the spray has dried on the vegetation. Otherwise, you will wash it off. Jā, līdzīgi kā fungicīdiem, tad, viens, ja tā laistīšana notiek ar pilienlaistīšanu, tad šeit nekāda ierobežojuma nav. Ja tā laistīšana notiek kaut kādā veidā no augšas, tad, ja mēs nosmidzinām ar naturalis, mums ir jāsagaida, kad lapas nožūst, un tad mēs varam veikt šo te laistīšanu no augšpuses. Okay. Kas nosaka preparāta selektivitāti vai kaitēkļa kutikulas biezums? Regarding the insects, what is, because for some insects naturalis work, for some no. What is, it's up to how it's cuticula be stronger or soft? Yeah, or what is it's not, it's several things. The reason is very simple. Also, insects and mites, same as human beings, have immune system. The immune system can be substances on the cuticle, are cells inside the body, so that can help them to prevent the infection. This is the reason why naturalis strain works well against selectivity, but not against others. Yeah. Jā, tātad par to, kas nosaka to, kad preparāts darbojas. Nē, tas nav saistīts ar kutikulas biezumu, tas ir saistīts ar imūnsistēmu. Un ir kukaiņi, kuriem un ēces,
But what about the mites? For all mites works or for some of the mites? For some, not all. Jā, tātad gan laputis, gan tīklē, gan ēces uz konkrētām sugām naturālis iedarbojas, uz citām nē. Nav tā kā, piemēram, ķīmiskiem līdzekļiem, kur, piemēram, ja laputis kā tepekī iedarbojās, ja, tad principā uz visām laputīm. Šeit ir uz konkrētām sugām ietekme. Okay? If I can make an example, no? Phytoceolus persimilis is the beneficial mite eating Tetranicus. No? Sorry. Spotted. I read the comments and... You have the good mite, which is Phytoceolus. Yeah. A beneficial mite that is released, which is not affected by Naturalis. And the bad one, which is Tetranicus. The reason is they have little bit differences in biology and in immune system. So it's not that if I spray directly Phytoceolus with a very, very high amount of Naturalis, also Phytoceolus sooner or later will die. But Tetranicus will die much more, much quicker with a much lower rate. Jā, tātad apstiprinot to domu par to, kad iedarbojās uz noteiktām sugām, te kā piemērs ir par to, ka uz tīklērcēm ļoti ātri naturāls iedarbojās, bet vienlaicīgi var lietot arī plēsējēķus, uz kurām dēļ tās bioloģijas un viņu imūnsistēmas šī te ietekme nebūs uz bet savukārt, ja naturālis būtu ļoti lielās devās lietot, protams, arī viņas varētu būt traumēti, bet tāpēc ievērojam devas un pie noteiktām rekomendētajām devām, kādas ir, paliks dzīves plēsējēķis un tīklēķis aizies bojā. Sorry, Edith. Did you finish to show? Do you have any additional trials to show? Yeah, I don't know that I have the fruit flies. So Ragoletis, cherry fruit fly, and wireworm. Would you prefer to continue with that? But we have a questions. Could we continue with the questions? Yes, whatever you prefer. Yeah, we would like to finish with the questions and then continue with presentation. Will be nice. Okay. Okay. Dasha, because we have, as you requested, there is also all the trials on the application on potato to show, and I understood is quite interested for you. Yes, of course. Let's continue with the question. If you have time, it's up to you. It's okay. Tātad, ja mēs uz kādiem jautājumiem neatbildēsim, es nosūtīšu jautājumus un mēs saņemsim atbildes un es viņu pievienošu tad, kad jums sūtīšu ēpastu. Mums vienkārši ir laika ierobežojums 1 stunda. Mēs gribam izrunāt par visiem kaitēkļiem, tā skaitā arī par kartupeļu apstrādi pret drātstārpiem. Okay. So what would you like to do? Yes, we can continue with the presentation. Okay, what are you more interested in, potato, wireworm, or fruit flies? We can go through all your information and we will tell it's more important or less. Okay, so then quickly, the fruit flies, no? I told you Naturalis acts by contact. But when we consider fruit flies, like cherry fruit fly, Ragoletis cerasi, I don't think Ceratitis capitata is of interest for Latvia. It's the cherry fruit fly the most interesting. There is also an additional mode of action, and that's oviposition deterrent activity. So I try to keep it short. If I treat the fruits with Naturalis, the cherries, the flies land on the cherries, but they do not like to lay eggs in the treated cherries. A little bit like with kaolin, but you cannot apply kaolin to cherries because then you have to eat white cherries, which is not very nice. No? And this is due to the fact that our Bovaria strain
has hydrophobines on the conidia. So it's very scientific, very long, which create a layer on the fruit, and the fly, when it lands on the fruit, it's like, oh, this fruit is not good for egg laying. My larva cannot develop inside this fruit. So it's a double effect. One, the adults, but this is obviously low because it's difficult to hit a fly while it is flying, no? The main effect is the oviposition deterrent effect. But it's only for the flies or also for other insects? For now, we only know for flies, and Okay. especially fruit flies, the Tephritide. Jā, tātad runājot par dažādām mušām, un šeit mums ir kā piemērs ķiršu muša minēta, un ir arī citrusa muša, un tad ir novērots efekts par to, ka ne tikai šīs te pieskaras iedarbība, bet tur, kur augi ir apstrādāti ar naturalis, šīs te pieaugušās mušas nevēlās dēt olas. Viņām, tur, kur ir šīs te sporas, viņi uzskata, ka tā nav piemērota vieta, lai viņu olas varētu attīstīties. Un te ir bija piemērs par mātīšu uzvedību, kāda ir augļu mušām, ja, tad, kad ir apstrādāts un to tiek novērots caur mikroskopu. Un pēdējais slaids, kur bija tie apelsīni, ja, tur bija tātad vēl vienreiz parādīt. Could you go back to orange? Oh, jā. Nu, lūk, tātad šeit ir tāda, kā tad notiek šī te olu dēšana saturošā aktivitāte, ja? Kad konīdijas sporu fizikālās vai bioķīmiskās īpašības traucē augļu mušām mātītēm olu dēšanu. Un te apakšpusītē apelsīniņš ir, kurš nav apstrādāts, un var redzēt, cik daudz tur ir mušiņu, un viņas ir gatavas dēt šīs te augļu mušiņas, un viņas ir gatavas dēt oliņas. Savukārt, ja apelsīni ir apstrādāti, tad tās mušiņas ir krietni mazāk. Un es prasīju, vai tas ir arī attiecināms uz citiem kaitēkļiem, tad viņi saka, ka pētījumi ir tieši uz šīm te augļu mušām, pie kurām piedara arī ķiršu mušas un arī citas mušas. Mums ir naturalis etiķetē ar zvaigznīti, kā mazais lietojums atzīmēta arī raibspārnu muša. Tad pētījumi tādi nav, bet viņam ir ļoti līdzīgas kā šīs te ķiršu mušas, tādēļ tiek attiecināms arī uz šīm te raibspārnu mušām. Okay? Okay. Obviously, if the main effect is oviposition deterrent activity, the higher the pressure, the lower the efficacy. Because if I have just 2 fruits and thousands of flies, sooner or later somebody will lay eggs in the fruit. If I have thousands of fruits and 2 flies, the effect will be much better. No, this is obvious. And in fact, this has been confirmed in the trials against Ceratitis capitata, which is the Mediterranean fruit fly. It has confirmed on Bactrochera, which is the olive fruit fly. So black, the higher the damage in the untreated, the lower the efficacy of naturalis. Pastāv arī likumsakarība starp to, ka jo ir augstāka, jo ir vairāk kaitēkļu, jo naturalis efektivitāte būs zemāka. Ja, ja ir, minēja par piemēru, kad ja ir daži augļi un ļoti daudz šo te kaitēkļu augļu mušiņu, tad agrāk vai vēlāk kāda no tām izdēs olas. Bet savukārt, ja ir daži augļi un daudz mušiņas, tad tas ir bīstamāk nekā, ja ir daudz augļu un dažas mušiņas. Tad naturalis var labāk kontrolēt, tad, kad kaitēkļu līmenis nav tik augsts. So when we started doing this work on cherry, we could not confirm this, no? But this is the reason for this is that we made a mistake. Because we told people to start treating against the cherry fruit fly when the cherries change color.
Because usually in our area, we say that cherry fruit fly starts laying eggs in the fruits when the cherries change color. But this is not true. Cherry fruit fly can lay eggs in the fruits also when the fruits are still yellow. What they need is around 7-10 days to maturate the gonads. This is the maturation periods. And then they will start laying eggs. So they emerge as adult from the soil. And approximately 1 week later, they will start laying eggs in the fruit. Okay? Jā, Therefore, par ķiršu mušām runājot, tad nevar naturālis lietot tad, kad ķirši jau sāk krāsoties. Tas jau ir par vēlu. Kad tie ir dzelteni, tad jau mušas lido, jārēķinās, ka apmēram nedēļas laikā viņas sasniegs savu dzimumu gatavību un būs gatavas dēt olas. Tādēļ nedrīkst nokavēt. Tad, kad vēl nav augļi iekrāsojušies, ka viņi vēl ir dzelteni, nevajag gaidīt, ka ķiršas sāks iekrāsoties. So for the best efficacy on cherry, it is important to put traps, monitor the flight, and approximately 1 week after the first trap catches, start to treat. Tātad And then at weekly intervals up to harvest. Tad, kad, lai zinātu to brīdi, kad izlido pirmās mušas, mums ir vajadzīgs izlikt šos te monitoringa feromonus ar slazdiem, un tad, kad mēs redzam pirmās mušas, tad pēc nedēļas mēs veicam pirmo apstrādi, jo jārēķinās, ka tas ir tas laiks, kad tā kā tur bija no 6 līdz 13 dienām, viņas sasniegs šo te gatavību dēt olas. Okay, obviously, if I am an IPM grower, I can use whatever molecules I want at the beginning. And then if I cannot use the chemicals anymore because of residues, I use Naturalis to protect the last part of the crop cycle. Protams, ka audzēšanas metodas ir dažādas un piemēram, integrētiem audzētājiem varbūt, kad sākumā tiek lietot kādi ķīmiskie līdzekļi, un tad, kad tuvojās ražas laikam, tad, lai nebūtu šīs te atliekvielas, varētu lietot šos te bioloģiskos līdzekļus kā Naturalis. Okay, and this would be about the fruit flies. And if it's okay, I do the wireworms, and then we can do all the questions. Jā, ok. Tātad mēs tagad parunāsim par drātstārpiem, jeb sprakšķu kāpuriem, un pēc tam atgriezīsimies pie jautājumiem. Bet es jebkurā gadījumā vēl vienreiz uzrakstīšu mūsu viesei Editei jautājumus, lai varētu tā korekti atbildēt. Okay, now it got stuck. Jā, tātad. In full screen. Lo so, però si è bloccato. Ok. Can you see? Yep. Yes, now I cannot see you anymore, therefore please stop me. Okay, on wireworms. Naturalis against wireworms, I use it in Italy in two moments. These were the first moments that we got on the label. And it's also the same that I think you have on the label in Latvia. So you can apply Naturalis. We have only this first treatment approval. Why is it not going? Okay, so you apply it when you as a direct spray into the furrow and around the tubers. And the spray volume that we have on the label goes from 80 to 500 liters per hectare. I have seen your question where you say that you use commonly 50 liters in your country. This is not a problem. You can also use 50 liters because most likely
the cultivation, the distance between the rows in your country is a little bit different. So you are able to apply products in the furrow around the tuber with 50 liters of water per hectare. So you can use the 3 liters per hectare in 50 liters. Jā, Okay. tātad Itālijā ir 2 apstiprināti lietojumi, kā pret drātstārpiem kartupeļos var lietot naturalis. Viens ir, kad tiek lietots pilienlaistīšana, dažādi varianti. Mums Latvijā ir atļautais lietojums uzsmidzinot uz kartupeļa un uz augsnes tā stādīšanas momentā. Un atļautais lietojums naturalisam ir 3 litri uz hektāru. Un ir ūdens daudzums ir 80 līdz 500 litri uz hektāru ar kādu, bet mums bija dažas dienas atpakaļ seminārs, un tur bija kartupeļu audzētājiem jautājums, vai var lietot 50-60 litrus uz hektāru. Tad Edita mums paskaidro par to, kad varētu būt arī mums mazliet citādāka lietošana, citāds platums starp vagām, un tāpēc arī tas 50-60 litri darba šķidrums arī ir pieņemams. And then you can make a second application when you do the ridging or the earthing up or however you want to call it. So when they make the ridge. In some countries, like for example in Spain, they don't do this. So it's not a common practice. Therefore, the first application is the most important one. Because you have to get the product around the mother tubers, especially if your wireworms, because the species are different in every country, also attack the mother tubers. Tātad šī apstrāde, kad tiek apstrādāts kartupeļu bumbulis vagā, ir daudz efektīvāka nekā, teiksim, citās valstīs reģistrēts, kur varbūt tās vagas tā neveido, un jo svarīgi, lai tas preparāts nonāk tiešā bumbuļa tūmā, lai viņš varētu pasargāt no drātstārpiem. And this is just some pictures, of the different types of equipments that have been used dažādi in the aprīkojumi, past, dažas bildes, kā tas tiek īstenots. Where you can put the product in. And here you see the nozzle, Tur tiek ievietots šis te darba šķidrums un te ir sprauslas. The spray directly, onto the tuber. But we also have very low technology. Ir arī tādas tādas vienkāršas tehnoloģijas, zemas tehnoloģijas, kuru izmanto šķidro mēslojumu izkliedē. The important thing is to get at transplanting the product in the furrow around the tubers. Jā, pats svarīgākais, lai tas naturalis nokļūst tiešā bumbuļa tūmā. Here you see the 2 nozzles, and you see the product got Te var on the redzēt tuber. slapjus kartupelīšus, tāpēc, ka viņiem ir uzsmidzināts naturalis. Also here we have many efficacy trials. I will not go into all the details. Šeit ir ļoti daudz dažādu izmēģinājumu rezultāti. I can show them maybe next time. Just to show you, this, for example, is a trial that was conducted in Germany, which maybe northern Germany, northern Germany, like climate is more similar to your country. And as you can see, Naturalis applied twice, once at tuber sowing and once at ridging, showed the same efficacy as clothianidin, which at that time was the standard. Now it's not allowed anymore. Jā, tad šeit ir viens izmēģinājums, kas ir Vācijā 2009. gadā. Naturalis ir lietots 3 litri uz hektāru. Šeit ir darbīgā viela, kas arī tagad ir, kas agrāk tika pa vidiņu. Tā ir tā, kas ir bijusi ilgus laiku kā standarts, bet tagad tā ir aizliegta. Ja, Dantop saucās preparāts,
Un pēdējais, and the last one is control. Yes, control. Sorry, I Un forgot tātad to translate. pēdējais šis te augstais stabiņš ir kontrole, un te var redzēt to efektivitāti. Un ar Naturalis apstrāde ir 72% efektivitāte, ar šo te ķīmisko aizliegto tagad jau vielu 85%. Un savukārt te var redzēt, cik daudz ir procentuāli ir bojāti ar drātstāru. And yeah, in the past this is a Spanish trial to show you also the dose effect, no? As I said, in Spain, ridging is not a common practice, so they only have the opportunity to apply it at tuber sowing. And they tested 1.5 liter per hectare in the furrow, 3 liters per hectare. Chlorpyrifos was the standard at that time. Now there is no standards anymore. And sorry, this is the untreated, the last one I forgot to translate. And you can clearly see that you need the right amount of Naturalis at tuber sowing. So 1.5 is not enough, at least 2, possibly 3. Okay? Yes, also in Latvia we have registered 3 liters to hectare. Tātad šis te diagrammiņi parāda, ka ir ļoti svarīgi lietot pareizo devu. Zemākais stabiņš ir Naturalis 3 litri uz hektāru, un tad var iegūt 59% efektivitāti. Savukārt pirmais stabiņš ar uz pusi mazāka deva iedod tikai 20% efektivitāti. Līdzīgi kā šī te ķīmiskā viela, kas ir aizliegta. And you can see this was high damage because it was almost 50%, 50% damage already almost in the untreated, so high pressure. Gandrīz 50% neapstrādātajā laukā bija bojāti ar drātstārpu. Okay, then in Italy now we also use Naturalis. This is just for your information. Later in the crop cycle, because we have a lot of growers using drip irrigation on potato. I don't think this is the case in your country. Tātad Itālijā ir arī reģistrēta lietošana pilienlaistīšanas sistēmās, kad Naturalis tiek lietots īsi pirms tad, kad bumbuļi jau tuvojās ražas novākšanai, lai arī būtu aizsardzība. Bet pie mums tādas reģistrācijas nav. And the reason for this is very simple. Because the only product, now we even don't have this product anymore, that we used to have was Etopo-Phos mock-up. But the protection did not last long enough. So usually on the late ripening varieties, July, August, the growers got a lot of damage caused by wireworms because the temperatures were nice and high and because they did irrigate the crop. So the wireworms from deep down came back up eating the potatoes. Jā, tad īpaši šī te pilienlaistīšanas sistēmas izmantošana Naturalis pret drātstāpu īpaši svarīgi tur, kur ir garas veģetācijas, jo tur tiek laistīts un šie te drātstāpi atkal parādās. But the question is how long, if we have Naturalis registration in potato, in planting moment, yes? The spray in planting moment, and how long the potato could be safe after this one treatment which is allowed to use? Yeah, unfortunately, not for the entire season. The persistence is like all the products that you use for wireworms will not last until the end. This is why we did this label extension to use Naturalis also later.
Because the wireworms, depending on the species, then not all species behave the same, but usually they live in the ground. Then when it gets warm, when you have a nice humidity, they come back up again, and then the adults fly, lay eggs, and cause damage. So no product currently on the market is able to give protection from the beginning up to the end. Obviously, if you apply something at the beginning, you can reduce damage. And you can see it very clearly here. In the untreated, there was mean of 5 trials, so a lot of trials, 72% of damage. So we have very high wireworm pressure in Italy, in our area. Mocap only 26%. So it was good to reduce the damage, but not enough to... But it's in a drip irrigation system. No, then they used Mocap plus Naturalis in the drip irrigation. So, and they applied close to harvest, so the months before harvest, at a weekly interval, either or every 2 weeks, 1 liter or 0.5 liters. And the additional efficacy, in addition to the Mocap, so the additional reduction of damage was around 50%. So it's an additional tool to be used against the wireworms in the last part of the crop cycle, when the persistence of the product that you applied at the beginning is not there anymore. This is Italy, where we have drip irrigation, okay? In Greece, nobody is using drip irrigation on potato. So what do? They apply with sprinkler irrigation, okay? They apply with sprinkler, always 3 liters per hectare in the last part of the crop cycle. So they irrigate, then they add Naturalis in the last half of the irrigation cycle, and then they use again water to bring the product really down in the soil. Okay? Yeah. And we did these trials 2 years. Here you see damage in the untreated. Force Evo, which is the standard, the Teflutrin at the beginning. And then Force Evo plus 3 applications of Naturalis. And Force Evo plus 3 applications of Spinosad. This was in 2002. So you see a nice significant increase in efficacy by adding Naturalis. 2024, even bigger pressure and even better result with Naturalis. So in both years, also by applying it with the sprinkler, Naturalis worked nicely. And there they did obviously not weekly sprays, but 1 in July, 1 in August, 1 in September. So to cover the last part of the crop cycle, when they knew that the wireworms will come again to attack the potatoes. I know that this is not yet on the label, but this is the law. We have to, first we study and we see if it works. Once we see it works, we can do label extension. Jā, tātad par to, tad, ja mums ir Latvijā reģistrēts, kad var pret drātstārpu kartupeļus apstrādāt ar Naturalis stādīšanas brīdī, uzsmidzinot uz kartupeļu un uz augsnes, kas ir apkārt, tad ir jārēķinās, ka tur arī pēc pētījuma rezultātiem var redzēt, ka efektivitāte ir ļoti laba, bet ja ir garš veģetācijas periods, tad jārēķinās, ka drātstārpu bojājumi būs mazāk, bet ar vienu apstrādi mēs nevaram panākt to, lai pilnībā drātstārps būtu kontrolēts, jo pēc tam viņi atkal var parādīties. Tur ir mitrums un labvēlīgi apstākļi un drātstārpi būs klāt.
Bet un šeit ir Grieķijā, kur mazliet savādāka ir reģistrācija, kur tiek izsmidzināts, un te ir vairāk, te ir gan ar ķīmiskiem līdzekļiem, gan ar naturālis kādas 3 apstrādes parādītas, ka var iegūt pat 70% efektivitāti kontrolējot šos te drātstārpus. And with Bet this, ūdens daudzums ir 10 tonnas, ja? Water amount is 10 tons. that's the total irrigation cycle. But what they usually do, they irrigate with 5,000 liters Tātad per viņai hectare. sprinkleriem, tātad with the sprinklers? Yeah. Yes. Jā, tātad ar 10 šīs te darba šķidruma daudzums 10 tonnas uz hektāru, jo vajag, lai tas naturālis ieskalojās iekšā augsnē, tur, kur tie drātstārpi. But you do not add the naturalis at the beginning. You first irrigate. Soil is nice Vispirms and wet. samitrina augsni, un first irrigate, then naturalis. Add naturalis and then irrigate again. So Tātad all vispirms in samitrinam all, augsni, tad naturalis nosmidzina, un pēc tam atkal mēs dodam mitrumu, lai tas naturalis ieskalotos. But it's not allowed at the moment in Latvijā. no. Also in Tātad Italy, šobrīd not. Latvijā tas nav, tas varētu būt nākotnē parādīties uz etiķetes. Okay? This is, but first we needed to do the studies to see if it can work, no? So Yeah. Okay, maybe we can go back to questions. yes. Yeah. Maybe Zanda, varbūt tu vari mums ieslēgt mikrofonu tiem jautājumiem, piemēram, Mārītei, lai viņa varētu uzdot savu jautājumu. Jā, tūlītās vien brītiņ. Jā. Mārīt, tu esi gatava vai tu esi kopā ar mums? I asked to help to open microphone for Marite. Maybe this very important question regarding salads and aphids. Maybe Bet, she can... es īsti neredzu Mārīti, ir zem vārda Mārīte vai... Mārīte Gailīte. Bet viņai ir bez mikrofona. Viņa raksta. Yeah, okay. Tad I will send you this question because the question is regarding aphids in salads. It's a NAS 0 or NAS 1. You mean the different races of Nasonovia ribis nigri? Yeah, maybe. No difference. No, But I can check because... Yeah, anyway, I will send you... because we have done the trials in France, in Spain, in Italy, so probably it's a mixture of races. Okay. I need to check. We will check this question. I will call to Marite, that will be sure how to translate it. And regarding next question. Kā naturalis efektivitāte izmainās, to lietojot pirms veidojas rasa vēl vakarā vai rasas laikā ļoti agri no rīta? Es nezinu, kā rasa angliski. Zanda varbūt var palīdzēt? What about the efficacy of naturalis if you spray when is the drops on top of the leaves? It's usually in very late evening or very early in the morning. How will be changed efficacy? It's about the conditions. It's a very wet Well, you mean when you have the dew on the... Yeah, it's a... on the leaf. Rasta ir dew, jā. Yeah, paldies, Zanda. Yeah. I don't see this as a big problem. What you have to consider, however, is obviously that then if the vegetation is already somehow dry, don't exaggerate with the spray volume of water that you use, because otherwise your drops will run off. You don't want that. Yeah, so you can spray on the, let's say, wet vegetation. This is not a problem. But then you have to adapt your spray volume of water. Jā, because tātad par otherwise šo it te will run off.
ir jārēķina, jo tā nav problēma, ja lapas ir mitras, bet nevar veidoties tā, ka tas naturalis notek no lapas, tāpēc ir jāsamazina ūdens daudzums, ar ko jūs lietojat. Tad jālieto minimālais ūdens daudzums. Ok. Regarding temperature, optimāla gaisa temperatūra miglojot uz lauka vai minimālā tripsim. Regarding the trips and open field, what will be optimal temperature of air? Yeah, again, you should measure. So obviously, when you have 5-8 degrees Celsius, the fungus will remain there, the spore will remain there and not germinate. But then when the temperature goes up, it will germinate. It will not die just because there are 10 degrees. But usually, at least in our country, you have high populations of insects, mites, when the temperatures start to go up and not when they are low. Jā, tātad runājot par gaisa temperatūrām, tas risks ir tāds, ka, ja tā temperatūra ir 5-8 grādi, tad nomiglojot naturalis tās sēņu sporas nedīgs. Un tas ir tas. Bet līdz ko temperatūra pacelsies virs 10-12 grādiem, tā dīgšana, sporu dīgšana notiks. Bet parasti ir tā, ka tad, kad to tripšu savairojās, tad tā temperatūra ir augstāka, un tad arī priekš naturalis tā ir optimāla temperatūra. Bet tas, ko bija Edīte iekļāvusi prezentācijā, tur bija temperatūra, no kuras strādā naturalis, ir 10-30 grādiem. From 10 to 30 degrees, the naturalis could work. Yeah, let's say it like this. Jā, bet augstākā temperatūra kaitēkļu vairāk un arī naturalis labi But strādās. obviously, germination at 25 degrees Celsius, much quicker than at 10 Jā, degrees. un tātad, ja temperatūra ārā būs 25-27 grādi, tad šīs te arī sēņu, šī te ātrāk, kā viņas dīkst un savairojās, šīs te sēņu sporas arī notiks ātrāk, ja, pie tādas augstas temperatūras. Mitrums un augsta temperatūra būs labāks rezultāts. But also insects, when you put them in the refrigerator, they will not move because they have cold blood, Protams, not warm un arī, blood. ja leduskapī mēs ieliktu kaitēkļus, tad arī tur nenotiktu viņu vairošanās tāda. Regarding pH of water, what is the optimum? Everything between 5 and 8.5 is completely okay. Yeah. Avoid very acidic or very basic. So It's not okay. it's not okay, but everything which is between 5 and 8.5 is fine. Tātad, vai vajag regulēt pH līmeni, kad sagatavo darba šķidrumu? Nē, nevajag, jo pārāk skāps un pārāk bāzisks nav piemērots naturalisam. Optimālais pH ir no 5 līdz 8,5. Tā kā pietiekam liela amplitūda. Tā. Runa ir par, vai naturalis strādā pret bruņutīm, pūkainajām bruņutīm un ērci. It's the question regarding special insects. I will send you and you will answer. I hope. Okay. Tātad tur ir, cik man ir zināms, pret bruņutīm nē, bet par to ērci ir jāpārbauda. Es aizsūtīšu to jautājumu un tad mēs saņemsim. Vai naturalis var smidzināt uz pupām? Could we use naturalis on beans? I need to check in registration. We should have, if you have the same green and green beans, you have also but in your greenhouse. country. In greenhouse. We have both field and greenhouse in Italy. But here is in greenhouse. Tātad Latvijā reģistrēts pupiņām siltumnīcās ir naturalis, ja? Tas ir tīri, tā kā, jo tas ir reģistrēts augu aizsardzības līdzeklis, neskatoties uz to, ka tas ir bioloģisks.
Vai naturalis strādā uz sīpolu, burkānu, mušām, kurā laikā var veikt smidzinājumu? Nu, nē, šeit arī es aizsūtīšu jautājumu, uzrakstot precīzi latīniskos nosaukumus šīm te mušām, bet uz mušām, burkānu un sīpolu nav reģistrēts lietošanai. To es varu apgalvot. Tas pats vai var lietot pret maivaboļu kāpuriem. Is it possible to use to control Melalonta with naturalis? Very, very difficult. Yeah. Very difficult because With a high dosage? But the larva of Melalonta can go very deep down, very difficult. Jā, ar general. maivaboļu I know kāpuriem that. ir. Yeah. I know that there is Boveria bronyarti strains that were used for Melalonta, but no, Jā, very tad, difficult. Ir ļoti maivaboļu kāpurus ar naturalis būtu ļoti grūti kontrolēt, tāpēc, ka tās maivaboļu kāpuri ļoti dziļi un reģistrācijā tāda lietojuma pret maivaboļu kāpuriem nav. Puķkopībā, cik lieliem jaunstādiem var sākt lietot naturalis? Regarding ornamental crops, and how big, in what stage we can start to use naturalis? For this young plants, or it's already bigger, or the question? No limitation. Which is the smallest plants when you can start to use naturalis? No limitation. So, you know, Italians are have a lot of fantasy, you know, irrespective of the label. One thing that they do usually, or some, not all of them, when you are in the nursery, when you have the tiny plant, no, and you want to be sure not to carry whiteflies inside the greenhouse because of virus transmission and things like that, they drench the plants in the solution. In which concentration? Always the same, the 2 liters per 100 liters of, so 1 to 2 liters per 100 liters of water. Tātad nav puķkopībā, cik lieliem jaunstādiem var sākt lietot naturalis, nav starpības, cik lieli tie augi ir, var arī no pavisam maziņiem, un viņi stāstīja pieredzi, kā viņiem Itālijā, kad saņem šos te jaunstādus, un grib būt pārliecināti, lai tur nebūtu kādi nesavairotos kādi kaitēkļi, kā baltblusiņas vai kādas ērces vai vēl kaut kas, tad viņi izmanto 2 litri uz 100 litriem ūdens tādu darba šķidrumu, kurā vienkārši šīs te kasetes tiek iemērktas. Okay. Again, the question regarding one insect. Tātad par trūdodiņu vai novērot ietekmi uz trūdodiņiem un to kāpuriem. Es aizsūtīšu trūdodiņu latīnisko noskaidrošu, bet trūdodiņi nav etiķetē minēti Latvijas reģistrācijā. Es ar jums, bet bez mikrofona. Jā, Mārit, gaidīšu no tevis uzraksti lūdzu savu jautājumu. Es ar lielāko prieku pievienošu pārstāvjiem. Vai labāk lietot naturalis apmākušā laikā, vai saule tam netraucē? Regarding naturalis and air condition, it's the best time is when not be sunny, but just a clouds, or sun, it's not like a problem for spraying period. It's not the problem. It's just simply but it also happens with chemicals. When you spray, and on the label it says repeat after 7 days, 15 days, 20 days, whatever it is. This is on the label because it means that the environment will slowly degrade the active substance. And after these 7-10 days, there is not enough anymore to give good control. So but you can spray when the sun is shining, no problem at all. Yeah. Or when it's cloudy, you can spray whenever you want. This is not a problem. The point is that after 5-7 days, you must repeat
First of all, because your plant grows a lot and it's only contact. And then after 7 to 10 days, if the pest is still present, you need to repeat because the concentration of active substance on the vegetation is not enough anymore for good performance, for optimum performance. Is this clear? Tā kā arī saulainā laikā var veikt smidzinājumu. Galvenais ir atcerēties, kad jābūt labam pārklājumam un kad ir nepieciešami šie te atkārtojumi pēc 5-7 dienām, tāpēc, ka tad vairāk to naturalis sporu, naturalis darbīgās vielas koncentrācija uz auga nebūs tik liela un būs izauguši jau jaunas auga daļas, un tam ir pieskaras iedarbība, tātad nepārvietojās uz jaunajām auga daļām. Un tādēļ ir vajadzīgs atkārtot smidzinājumu. Tas ir ļoti būtiski. Just consider, no, Dino can reply. Dino is from Sicily. The main use in Italy of naturalis is Sicily. Sicily is very sunny. Jā, Sicīlijā ļoti daudz saules, un tur ļoti plaši tiek lietots naturalis. Ultraviolētā gaisma parasti ir bīstama mikroorganismiem. Kā ir ultraviolētā gaisma? Zandiņ, palīdzi man lūdzu. Okay, here is a question regarding spectrum of the light. UV light. UV light. UV light is dangerous for spores of naturalis. No, you mean when you use it in the greenhouse? Here is not clarified. No, it's not dangerous. It's just normal. Like ultraviolētās gaisma ir kā normāla parādība, un tas nav tā, ka naturalisam tas būtu limitējoši. Nav arī minēts nekas etiķetē par ultraviolēto gaismu. Okay. So you have seen also in all the trials, usually we repeat treatment every 7 days, no? Jā, usually we make katru 7 dienas. 3 applications every 7 days. Depending obviously on the pest pressure. But usually in morning, in mid of the day or end of the day. You can spray whenever you want. It's not a problem. Nav tādas noteiktas dienas laika, kad smidzināt var gan no rīta, gan pusdienas laikā, gan vakarā. Tā kā minēja, ka Sicīlijā ļoti plaši tiek lietots un tur ir ļoti, ļoti saulains. Sorry, Edith, and then go, let's go, Edith. It's a finish. We finish. But yes, here had some questions for exact insects, and I will send Latin names. Yeah, it's better to be sure. The key of the Dutch